Zenih Usmani, za vami ni ravno najboljši teden, 3 porazi. Kakšno je stanje v ekipi? Pa da, evo, zaredalo se sa porazima, pa stanje je normalno. Mi dajemo uvijek sve od sebe. Stanje, eto, nije baš sad nakon ovih poraza najbolja baš atmosfera, ali te utakmice su prošle iza nas, idemo sad u nove utakmice i nadam se pa nove pobjede. Verjetno je še najbolje, da že takoj sledi tekma, že v sredo vas sledi gostovanje v Celju. Da, pa sad slijedi ovo gostovanje, znamo da smo dobri u gostima. Nadam se da ćemo najmanje uzeti bod, ali ja se nadam pobjedu. Prva tekma tukaj s Celjani se ni šla po vaših željah, poraz, verjetno maščevanje na Areni Petrol. Pa da, tu je bio moj debi protiv Celja. Iako smo igrali puno bolje, imali više šansi, izgubili smo, ali sad se nadam boljem rezultatu. Sledita 2 tekmi proti Celju in Aluminiju, zelo pomembne tudi za vas, da se reši tale kriza. Pa da, mislim da ove 2 utakmice sad moramo pokazati uspon i mislim da moramo uzeti u ove 2 utakmice dosta bodova da se dignemo i izađemo iz ove negativne serije. Hvala, srečno. Hvala vama.